بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كوري قالون من كيف من دي كتاب التوحيد في لا ولت يكون نمالو مفهوغا قالون من مفري سلسلة كي مع الله مي موضوع ديم فري درستك مي موضوع أول ما اختيار كل سوبا كي مكردوه غيريك إشانة ما دفعوا أول من آمكو كوريك با مسكين با فرقانو فشيك ميدا همس كيوادو مديي الله سبحانه وتعالى أدا كرنجه حقتك أبيغتو أدي يفوغا مي موضوع كيس هاو مي باوتوغي ورم مهم موضوع اي أرغن من أمي بودا أرغن من حياتوغا مسألة جيغي ميولة سوبكي إنسانا ينينك رب نيغو الله سبحانه وتعالى معرفة وريكا إنسانا كيتوغا نتو إله الدين جي قدراي ماتوريكا أرغن من نيغو ඒ මතවරික නේගමුග සවුන් ඉලාහගේ ෆොත දෙන්ජේ ඉහ්තිරාම قدر අලගොම නක නේගේ අදී ඉලාහගේ ශරීයතුගේ නැකවා මතවරිකම ඒ ශරීයතන් අලගොන් මෙන් අදා කරන්චේ අදබ ඉහ්තිරාම අලගොම නක නේගේ අදී ඒගේ සවුන් එකලාංගේ අලගොම න හිදායත් දෙක්කව මට්ටක ෆොනු බිමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අදා කරන්චේ قدر ඉහ්තිරාම එක දෙපාන්ගේ සුන්නතා මෙදුගා बाटन जी अदब इहतराम गावमन कन्नेगे एम विमा मी अलगोन में हया एक मच्च बट्टन कुरंजे असास तक कम गावी हैं तुम्हें असास तक मेदोगा अलगोन में गाफिल फाउ मी असलो हकीकत अलगोन में अखलाक इल्म गवाह का दक्कारो अखलाक के इल्म के अमली सिफा अलगोन में मुहिम वनी बस इलाहु मारिफा को गुणी एम कीत कुरान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर कुरबा वही कुरानी फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह फै कलेग फान दिन वडा गन्नवाश अमकशरु अल्लाह मनु एकवंत इलाह बनवा अगुन मन तेरेगा मैं अल्लाह के एकवंत कम के वाहक इलाह के तौहीद के वाहक बनउनीमा කොම් මේක ආම්මක මේකම හගීගෙන් නේගේ ෆරාත පුරාණ මේ අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන් කබූල් කුරාච්ච අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන් දන්නේච්ච එකේ එම්මෙන් විස් කියා කලිමේ තෞහීද් කලිමේ ඒ නමස් ඒ තෞහීද් ගේ කලිම කියා මීහුන්ගේ උළුන් හුන්න ගොතක නු අල්ගොන් මෙන් උළුන් හුන්නනික් ඒ ඉලාහු අදා කුරන්චේ හග්ගොත අදා කුරන්චේ ගොතක නු අල්ගොන් මෙන් අදා කුරණි ඒගේ හගීගේ සෞබකී हकीकतु अल्लाह अल्गुमने नेगु अल्लाह के सियफुलत नेगु ए इलाह के मत्वरिकमा ए इलाह दिब्वा फा नियमित काम विष्णा फिक्र न करो ए नेगु मुगे तेरे इंसान नेगे रब्बोड हकीकतें ओए ए इंसान एना के रब्ब नेगे कम वज्जाम इंसान का नेगे ने एना ए काहुकम एना के दर्जे की कोबाकम एने की कुंफद मीए कमे इंसान दिनगन्ना कन्नेगे ने एना रब्बु नेगे को विजिया ए मिद फेन्ना अल्गुन मेन्ना मिदेन्ने जहालतु के तेरेगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला के खुदा अजूब जेत इलाह के जात फुल ए मीस्तकुं कुले एच्चेकमुगा हदा गेगोत सिफा कुरवी ए एम्मेंगे तुंतुम्मतिगा मिहिं योले देके वाहगतके गोता कुले सिफेगा ए मतिवरी इलाह के जात फुलग वाहग देके उन ए मसले कमुगा आगुन तेरे बाइमिन न कनुए एकम कीत कुरान होगा नसारा ईसा अलैहिस्सलाम ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला
darikalekkam ga ilahu ga darikalekkam ga boni bunun ei qur'anu ga Allah siya qura boni ei udutaka bin fundu wegen dawar bahekam wa takhirru aljibalu hadda uduta fudu me farwata fundu wegen dawar ga nubawegen ba bahekam ga bi an da'u lirrahmani walada rahmanu anta ilaha darikalakwa wa ga bunume ei ekawanta kalak egashige wa kamenu ek eka algon benna විභාවතුගේ වාහකත ඉලාහක සාත්පුලා මේ ගොතුන් දක්කාලෝගේ විස්මා බොඩ මස්සලේකම් ගනු එයි ඉන්සානය රබ්බුනේ ගුනීමා ඉන්සානයන් එනගේ ખાලිකුනේ ගුනීමා ඒනායකන්නේගේ නේකි මඛලූකකම ඒනායන් ඒනාකි මඛලූකකන්නේ ගුනීමා ඒනායකන්නේගේ ખાලික දෙන්ජේ අදබා ඉහ්තිරාම ඉලාහ අදා කරන්ජේ අගොතක එහෙමම එම්මෙ මුහිම්මකම දුනියේ ඉන්සානය මුහිම්මකම කි අල්ලාහ් එනේ මාරිෆා කෙගොස් ලොබති ඉස්සතරිය හො ඔබගේ ඉස්සතරිය ඔක්තුම් මේ ෆිලාවල්තෝගේ බේනුමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යා කුත්තම් බාන ගෙන් අලගොන් මෙ දෙනගතු ඒ ඉලාහ අලගොන් මෙ මුආමලාත් කුරාන ගෙක් අලගොන් මෙ දෙනගතු අලගොන් මෙන්ගේ බහුරි දන්නවන්ජේ බෑවර දෙන්න උන්ත අලගොන් මෙන්ගේ බහුරි හිතුගේ බෑවර එදුන්ත අලගොන් බෑවර ශක්වාතේ බහුරි එන්නමස් ඒකලාගේ දන්නවාකම ගවානම දෙන්නෝමගේ කුරීගා algon me begen je kon gotaka kihine denneima kan e dua Allah hijab qurban kon gotaka kihine algon mase kurima kan ila algon na kuttan deveni kon ibaratun kihine kan dannawane kon sifatake kan dannawa miha gunnan je algon qabul kore emmennaka Allah taala dua hijab no kurwa emmennaka emmen deke evvaraka nunga ila lobo digannawani emmen evvaraka nunga ila kuttabani hem eki mihun eki gota duniyage meola algon menge beje e tariqa yama gudaskura kon gotakunto Allah subhanahu wa ta'ala russema afussem hoda algon menge emmennake kuttaka araganna bay e kuttaka araganna ehindu Allah subhanahu wa ta'ala kofa wodigem fiya den algon men kineto hadani kon gotakunto algon menge ilahuge kofa wodigatun rahmataka badal qurani kon gotakunto ilahu algon menna mana kurabwa fawa kantatten alun ilahu russa awdigatun hodagen algon men e gaakkan e kuttammun hasil kwani kon godakunto algon men daskura meje mi mule insana ka haya komme do algon men kankama beenum ve komme do algon men kuffaqata ka aragane ehma komme do ko algon men huriya halate gas e ba egen je algon men ga rabba onna golum e ilaha ekko golum badei qur'an goy e ilahu kofa awdiganna kamek algon kore jena kinetto ila kurusoma fusse hoda ne algon menge buddhiyai vishnumuga onnanje emme bodu vishnumaki Allah subhanahu wa ta'ala guruswa wadigatun hodaage ilahuga azabun rakka tirwegen swarga devunkan ei algon men huriya kameges abodus kirulaje vishnumkan algon handam batanje ei duniya Allah subhanahu wa ta'ala abwafoni ei kalange alutok imtihanu kurba maqame gotuga adi daturwarege hashetun duniyage insan labwafan lobadi izzetere ahon mere algon men me mawduga ma Allah subhanahu wa ta'ala kuttam wana goy e ilaha ekkon algon men gaabwana goy e ilaha rahmen odana maguta me mawduge me furtabana algon wahadakkalan gastuqfawani Allah subhanahu wa ta'ala ge gowaleuba e ilaha ge nidaya algon men ijaba denje gotuge muhimmukama be gotuge denje gotabe kommes kala kodokoda waha algon dakkalan beenwani algon mege hita e mawdu wade eheniyen kantatto gaves algon megin heelwalu mattaka robadi izzetira ho miyaka baddalu kor edumaki war aadaka insanaka baddalu kuran edumaki war aadaka adi insanaka baddalu kuran dawat dinumaki ves algon men terega vedan maabodu kamaka no e amuko hingakam ekamuko kainatu rabbu netumuge terein huriha takecche wujuda gennevi Allah subhanahu wa ta'ala me kainatu ilahu gad kirtiwanta ilahu mihaka baddal kurabban gowalumaki ei waram bodukame algon men fade kalange alaka algon men fade kalange devvi ni'matakan abadu beenum vegemba nikamedi faqiru ilahu rahmatan abadu beenum vegemba adi algon menge faratun evves kamek beenum wodige nowa mativeri ilahu
algon men tera insana ka baddalu kuran ekalaage baddalu kurma gowala umaki ei algon men e ilahoge ma'rifa ko engekam goanama e gowala astu hagiyatu gabes algon men hittawga aada khilaf gowala makwan rabbu gowala ilahoge gowala e ilahu devva dawat ei ilahaki e ilahege macca e ilahattaka algon men ge hitta khushu etterikama biru ettikama nikmetikama loebbayako lebifawa kainatuga rabboy ei ilahu rahmatan huriyata gicche beenu megemwa ei ilahu kofa wadigem fikam gawanama e kofa madukurwene ebbes farate nuwa ade ilahu ruswa wadigem fikam gawanama ekalaage devva ni'matakum hurselene ebbes farate nuwa emmeha gada kiritiwanta azizwanta matiriwanta ilahu insana baddal kurwattaka gowala e nida ei ilahu ma'rifa ko engenama ena ya khas gowalu mekkam gawane adiyama yaayuga algon men e mativeri ilahu ge lobiga algon men ge mahbub algon men ge habib kam ga we hinduga e ilahu algon men baddal kuran ede hinduga algon men insani tobiyatum beliyes insana e lobiwa farataka baddalum ge shauku ena gituga e mativeri shaukam ga we adi kobato insano ke ena lobiwa farataka baddalumuge ufa ena kurani baddaluwa wagutagunu hameikane e mativeri farataka lobiwa farata baddalumuge wagutu ene engunima e wagutu jomuge maakurin enage hituga e baddalumuge shauku wedem fara baddalumuge wagutu as gunewunima e wagutu ena gunam fara kom wagutu guto e baddalu annan eisabun ferigen ei kitemme digu wagutekkam ga veinames kitemme kuru wagutekkam ga veinames enayen e wagutu annani diguwa avaha e farataka baddalum ge shawgwa enage hi ufawarikam folem fara kom wagutukuto e ufawari wagutu annan misala ka awon balama inga mihoko emihoge lobiwa farate marad duru hisabege rashegga eta duha khabaranwe uluma fahuga ena embore ena ga rasham mirna ni duniye wara aada misal rasham anna duwa sengunima aila ga mehun ufawe emihuge hig e lobiwa farata baddalu mattaka shawgari ko ufedem fara mi anna duwa sengune emihuge airport gos beruge intizar kuran tibba airport ko honna speaker on gowale weyadu meveni e lobi veriya mote lobiwa farate daturu kurum dia flight boat as airport ko jessat ko anikka ekkara baddalum go shaw biturwe ei dariyekkum ga wana mamma ufalum fole bappa ufalum fole enaga amba kurajja baddalum go shaw biturwe gende enaga dariye kurajjakkum ga wanama nikunnane wagutake intizar kurwe ekkale elanai boat as jassavi nikunna wagute intizar kuren mi adi kobado baddalu wegene numik baddalu waane wagutak i'lan kure wagute ene egigen ekamattaka wa ufa mi insana baddalu ima insanu kurumunda ihsast bay mi hum ufalun re anabba mi hum badda olga ekivega insana budeke lobi wima e insana falatu fennamunda shurtan algum gabul qur'an to lobiwa miha anna duwas sengijje en alenula en anna wabudu asjije en alenula ene kyo ayas nayas angam sanga ekam alenula eva dalategga algon men ei lobiwa faratake bonyas e jawab algon men kina qabul nukure algon men emme boda e farataka lobiwa farataki gada kiritiwanta allah subhanahu wa taala hostahirwanta allah subhanahu wa taala kam gawi hinduga e ilahu algon men nidaen e ilahu ge farapur nidaen ebe elan kurwe ilahu baddaluwane wagute eves pefolaku visnalinto algon men mi gowale ve bangiya meduga mi emen dannawa dekawku mi bangiyege nidaya medu algon men khas nazar ko visnala je mi konkamet mi kon gometto kon farata kon gowala kon baawate kon zaate gometto visnala beje bangiyege debai algon emme miskidan mena allah subhanahu wa ta'ala ekalaange denawadi gannawa ekalaange alutakun ekalaange deke lobodi gannawa alutakun ekalaange baddal kuran hituga shawburi kan onnaka
e shauga Allah denawadi gannawa ehennames duniyega e ilahu fenumaki mustahil kam e ilahu wani hijabuge nurun farda wadigen fa hijab qiyamat du imanu ahulna swargega Allah taala kashf qurban embima e ilaha baddalumuge shaugon miyunna komme swarge luyek Allah taala devu mattaka e ilahu me kada alugani waki tanek waki ge waki maqame gowale umun etana mistakun jama'um e kondanetto algon menenge emme kodege mihege deke lobe jekkam gawanama emihege gedeke hawa gamas mihege lobwan emihege ge ei emiha lobe atanekkam gawan emiha ya baddalwan netiya emihe gole geka ziyarat kura Allah subhanahu wa ta'ala ilahu deke lobewa ilaha baddalum ge shauqu emihunna ilahu ani gekol take kadalu waf e gekol jamaave e gekol ngaase ilaha dannawa e ilaha du'a ko ngulun ei e ilahu ge lobi ge ahulwarin ge maqam ko ge ilahu ani labaf diskittakun gowale ge aluma Allah subhanahu wa ta'ala ge dawat ijabade e ilahu ge hadrata ge bur anna ge ilahu ge hadratu ga kan dannawa lobe disitire honne lobe disitire ukhtunne nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an mi maana ga algona bisnalanje man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu Allah baddal kuran lobi wejjemiya ena gitu konna shauken ilaha baddal kuran ena lobi wane kiwe ilaha dekene lobi wat man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu Allah baddal kuran lobi wa miha ya baddal kurmattaka Allah lobi odi gannave e baddal kuran ilaha lobi odi gannave algon mentre alaka baddal kuran Allah lobo wadegatu kiyamat sharametwe algum duniyage insanako waram matiwari jaha mansiba maqam ga ahulwari mihaku timanna aadaga rayitaka meena meka baddal kuram beenu vejjama timanna rayi uriha rayitunge teren timanna ikhtiyar kuruniti ena beenum wahake dakkam beenum shakwaak kurumuga fursat dibuniti ena warapodu sharafekkam ga deke Allah wahi kurabani angawani al timang ilaha baddal kurma lobe onda miha ya baddal kurma timang ilahu lobodi gannam e ilahu gowalam wani miskitam algomenna ilaha baddal kur ilahu nidan yamed algon men vishna fikru kurun je ballawa Allah subhanahu wa ta'ala e baddal kurma lobe wadagen bay befulu Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala engeve ilaha liqaege ilaha baddalu mattaka ekale gfarunge qawmuge mihun gowagen waki tanaka wadagatuma ilahu nidaenge ilahu gowalem ilahu baddal kurmattaka qawmu ahudarin teren jamaate ge gowage wadaganno man Allah amur kurayma Musa alayhi salam ekale ifanu qawmum bayk gowage wadagen waki hisabe ge mehun baatibba vidalowe khaleme mitage intizar kurate timanna annande timanna ge jawabake intizar kurash emme furtamana Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala hadrata wadagati ilahu liqa'en ilahu baddal kurumattaka engevi tana wadagati ma Allah subhanahu wa ta'ala gfana angawani surah toha ga adde timmana ayatuga wama a'jalaka an qaumika ya Musa e Musa e kalege faanunge qawmuge mihunge kurin kalege faan avassaran avaha kalege faan ti wadaganne kiwegen ekalen faan qawmu baatibba furtam ekalen faan wadal Musa alayhi salam jawab ekkum gawi qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda idaw dannawani timan kalege faan qawmu mihun timan kalege faanuge fahum emihun timan kalege faan tabawegen mitaran haziru ahutte timanna emmenge kuriga emme kurin anname gotuga timanna iba ilahu hadrata mi ay rabbi litarda alugabe rabbe mi ala kiban iba ilahu rewodi gotumattake emme kuriga asek emme a mistafunga kuriga ilahu ge baddalu manga ilahu ge gowalu wan nida an ijabadi avasya gotumattake asawri kiwegen emme lobu ami hadatto emme a ijabade emme qawmu ge mihunge tereng ekalege faano kuribaga Allah ge nida ge ijabadi mattaka wadagati ma kiwegento ehemmunge kurinti wadagati Allah taala engeyuma dannawani e alugabe rabbe mi ala kurimmi
liba ilahu russuma afussunge ilahu lobi mi ala libeto lobe dizzatri afunna kunne miskittakun Allah subhanahu wa taala hama mikala nidami gon algon men annashe goen gownima algon menge harakatan hunnani kihinetto algon men suwalu fadnje mi ganekkola sobe Allah subhanahu wa taala ge liqa'i mi ilahu ge da'wata ilahu mi gowale ma bodu shawgen nemmiu nifaqu ge ahul warin kihinetto ne kit Qur'an Allah taala emin go agis bayan kuraf emi onna e da'watu albiwe ehnames emi ge nenge ilaha baddarum ge shawge e lobben hitu gane ehmi kit Qur'an Allah taala go ahwati innal munafiqina yukhadi'un Allah hamakashor munafiqun Allah makaru hade emi hitun Allah olwale wa huwa khadi'uhum Allah ebamehun ge olwaluma makara hilata dekolon ebamehunna nurangalu gotte kalanga rawawat wa idha qamu ila as-salati qamu kusala namadan emihun teduwa kam goanama qamu kusala teduwe kanne kamai yoraquna an-nas mistakun dekkumata koche dekkumata hiwanna mennaki muslimun kan himenu wattaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haya puluga olur mihun miskitaka jamaatan namadan asulu miharu nifaqu ahulur miskitaka ehembe sannanje sawbenne ei algon men emihunki muslimunne kiyage mewle namaz nukuris e zamanuga emihunne enge muslimuge gintige tirega aharmen gunani e miskitaka aharme annanyak embegen e hodu mattaka mistakuna dekku mattaka e namaz kur emihunge hituga ekam kunek Allah subhanahu wa taala badal kur wala yadhkuruna Allah illa qalila ebamehum madum menwi Allah subhanahu wa taala hadmanu kure e lobe dizzetri afunna ukhtunne bangiya meduga Allah ge men hidaya meduga e ilaha badal kur me gowaluwa meduga algon men tafaat nazarakum medu isna lebechi ठीक है तो मैं किए कोबा तो मेगे बेरुमक Allahu akbar takrar ko me ben Allahu akbar emme bodi Allah subhanahu wa taala ge zat fa ilahu matirikama habantak e ilahu gada kiritwante ilahu koduwantuka me huriha maaneke emme bodu farataki Allah subhanahu wa taala algon me hinga bunama algon men hayata gule gota algon men hayata gule gota algon visdala bunamvi e vifari veriyaye tibagati vifari kore Allah ge zat flo ge habatu ma bode e ilahu ge da'watan ijaba dinu tiba ma muhimme e ilahu ge habantakama matwariyantakan e ilahu gowalumaka birukum wad diva ti vifariga mashgul inu mabure ma matwarigen be ma matwari faratakun ne tiba gomu gedani mikoda gunama hinga algon men huriya mehu algon men bonambi vifar veringa itorum eheniye masekettoga ahul warim bes algon men amigerin kantaka mashgul ngule mihum bes e aminna bure darinna bure tibaya ma muhimme ma matwari habanta faratakun ne goni ekam algon men nagena fara wagoteki algon men darin nege kana namaz gadi garoni Nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hayat puluga halateki kobat eka efanu amikabanu Aisha radhiyallahu anha vidalwoni eka efanu gekologa ba efara timan menna samasa kuruba bahga dakwa me mulubaba namada bangi goafkam goarama ka annahu la ya'rifuna timan menna hiwa kale ekade efanu timan men denewada nugannawa manage birette bayenge nikmoda ganna miski ei liqa lobi bebefulu ei hituga shawgorikon ebbefunu Allah baddal kurum eisa ferige darin kantenge nimuni eisa ferige maseke nimuni eisa ferige kulware nimuni e lobe dizzetri akhonna ukhtum mi visnu algon men bangi ameduga dekin chain algon mege masekete bore algon mege vefare bore ha mehemme algon mege abi darinne bore ha mehemme algon men kulware bore te bala tomule bala algon mege halat miskitwa namaz kurani bangi gowani kule mihun kuleni mihar belis kule mihun ginwa namaz kurame ei emiyo hittwa neti e shaw e hittwa neti e lobi onnama haavonta ko onnama e lobi faratuge nidaya ijabanudi keten nuwane astu hagigi lobbe ekkam gawanama ene kare ekam faskofa ehen kan iskurun ei waanakam nuge ei Allah baddal kurumuge lobi ena ehem faratge wagutunu den budane namaz kureidane bahum wasnu
musa alayhis salam ho gawmu me on akkas wadagen ne lonto ekon kuri wadagen ne kibet allah gurussoma fussa ila lobe odumattaka em algon men disnami algon men tere bay me gebeti geemen alwa agenda namaz wadini men miskin kurmati gonda joje ga cigarette bo medan jamaa ne men miheka chet kurangenda jamaa ne men film balagenda drama silsila balangena indan bangi goyma tv darun durat bangi nimune malakka sihinna bay meho rajya gon usurat darum bangi gadiga bangi go chelta anga punna tis ruliya asti negadiga ki nedgade dis kobato hama emihun kare haris prana harme allah war lobi koro kobato lobige asab kobato ilaha baddu koro hiduge lobi onnakam gawanama elobi ijabate elobi dizitira khunna aftune malgon men kora huriya masakkata kor huriya akam kore allah go matweri wantakum habantakum ma bode me keni takrar ko megoni ehme kalimata takrar kurwen ashhadu an la ilaha illa allah ei muli huriya che ekkolala malekkola lis ek kalima barwegenda matweri kalima la ilaha illa allah e huriya kalime go mafawga denmi go alwene hayya ala salah namaz annas hayya ala al falah kamyab annas e matweri gowalu me gwaada bangige duaga sanan de bangige makkama gowalu me makkama matweri ko mattaka nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis karo qiyamat duhuga mistam tereng ebege karu emme digwani bangi goame emme faago antibene mahshar maidanu gas adi kobado kukulu halu ge tereng halaki bangi gowa echchaka wati en odo kurusani mana kurwa bangi me namadam mistakuna hela echchakam gawati halaki namadam mihunna gowa namadam helwa echchakam gawati esura odo kurusani mana kurwa evorga matweri gowalume allah baddalu kurmattaka miskita gowalumak agume lobi go adekki memmen senge lobi ga qurban ge mihun terega laila majnun wa kaalgun me adwa majnun ge maane ki bohamunu je miha moefa miha majnun ge namennu astu majnunat ena ganama ki qais kiya mihege ena ya behegotu lelveri kidala bhane amurru ala diyara laila timanna ratta kadatuko daturuko laila ge diyar manake laila ule rasha eba dame uqabbilu dhal jidari wa dhal jidari erashuge efaruga bustifa fama hubbu diyari shaghafna qalbi timannage hib faragga ves faru de ge lobinu gen none walakin hubbu man sakana diyara hennames mi rashuga ulunu miha ge lobiga eraduge faruga bustani majnun ebarge lebben allah ma dekkam gawanama e ilahuge gekolu e ilahuge lebben algon men ijabadinu ma gowale unima algon men ijabanu dienu tibene e ijabadinu bangige gowale fade huriha echchakabure mateveri gowale mekkam ga vegindan lobati izzati rahum mishur algon men bangiya meduga bahattanga wajhe erun allah subhanahu wa taala ge hadratuga algon men nakiyes lo ekalaange lobodi gannawa baikam ga vegenda nabiya sallallahu alaihi wasallam e miskitaka as namadko ole mihunna e ilahuga matwari lobi libenekam gete bawr hadis pustak bayan kura fane kobato ein komme insanege namada man allah wakwakin ijaba devva e ilaha kurwe munaja ekkam ga man allah angwa fane nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kore وأن الله أمركم بالصلاة من الله تبام نماذ كر أمر كر عفوني فإذا صليتم فلا تلتفتوا نماذ تبيكم غانم فرات النمبرس أي رب ألقون منك أي إله وجوف كريمة كربائرو أي إله لوبي کا بدل كرنگا استبيمي هن إكشي كم واقع من نونگ إيكي إهم فرات إمهم مون برمك أي الله إنسان كريمة لبائرو کا إنسان إفت فرات إمرمكي أدب احترامك من نونگ إيكي إم حديث كرواني فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده إله على نماذ كرم فشاكتم قانم الله إله وجه فلو إله مون فلو على يد من أمروبت ما لم يلتفت أين أهم فراتك أمر نغنى عندك الله سبحانه وتعالى إله وجه فلو كرمت كرم حديث من كرم رب الكائنات أقول من إنسان هذا اين كيا كم كلمه کا الہ سورۃ الفاتحہ کم آیت کا الہ جواب دو گندو
alhamdulillahi rabbil alamin kiyara allah jawab debba hamadani abdi melage ala me timang ilahu ala timang ilah hamdu kofi الرحمن الرحيم هن كيارغا الله جواب دو أثنى علي عبدي تمن إله ولا تمن إله ثنا كيابي مالك يوم الدين هنا كيارغا الله جواب دو مجدني عبدي من إله تمن إله ولا تمن إله ما توريكم معكم فيه كم آيتك رب الكائنات إنسان جواب دو من جندوا مسكت هنا نماذج قرآن هذه مسكت قانونس هنا سكيها كيها بدو أهمية الله سبحانه وتعالى ilahu baddolonge medebba algon men ilahu lobe hitu onnakam goanama algon me itto gaves ilahu meduga materi vegamba lobe onnana ke yalom kabo kuran chaiget lobe dizzatir muslim afallah hama ya miskita algon men ilahu nida ijabudi ganna induga algon men me lobe farakam gavima algon men abodes mitibeni ilahu rahmatan ummid kokko ilahu hadratun kankan dannawa hama ya ekuga ilahu reward ganna kamek kuravi daneti abadu ikama algon men kamboduwegen mitibeni algon men uzur riwanje algon men maaf ko dannawanje baawar kanta komme denama detirege venga emima ena lobiwa faratekkam gowana duniyawi usulaki ves ene ngam hingamanuje kame fenner gut emme kodwegen ene fonwan city etibanne maaf kurashe etibanne hingamanuje kame korechi nuni goala neti gulala habuna neti manne maaf kurashe etibanne hingamanuje kame koroni enage nuruhun asana tenege mul huriya hayat huriya kam battan kon emme kodegen lobi ge ena materika huriya huri membarakun ena ge geanganna asena baddal qura mine timanne mine kam kurayt kon maaf kura shalgon me abadu derama detre komme derama detre kuffafta kara gon me algon men rabb gowali algon men as midannawani mela faaf swande mela kutta afu kurbande mela amedu bai ilaahuge lobi abudus lahattawande ilaahuge kofa mela salamak kurbande komme faara algon men ilaahuge lobi wati gowaluma ilaahu gekolan as algon men emmeha kantetteke dannawa algon men faafata kuswam danna me shuura me ihsas algon men bangiya amedus baatnanje me ihsas algon men miskita as tiberu ka as algon dannanje mi tibi Allahuge lobi gas ilaahu hadratun faafusum dannawa ilaahu hadratun russuma fussum libeta ekom edumuga kan algon men as mi tibi eirun hem vegen non to algon men namada miskitan aram me keni kige Allahumma iftah li abwaab rahmatik ebe ilaahu rahmatuge huriha dorkodutake me ala ettaka hulu bande anekol nikunnamun e kalange me algon men machf me algon men na emme dekol adawattira shaytana ga nubakamun algon men salamek kurbato algon men dua kurani algon miskiten nikwe fas emme shuur tan algon men miskiten astiber smi hame ekeni ade gotan asda men gosda fe nu iman kamuge shuurega e miskitu ga namaz quranama algon men nge namaz duane munkarat me kiba kuraj obad izzatira khunne hama hem maanen algon missalanje algon men besniyaku algon men geeka komme ko nuwadda komme mihe ko algon men geeka algon men nuwadda algon men baddani algon men itibaru kur algon lobewa me nuni talula afuna algon men ge doruwa takijiyes wannamunas nuwadda komme Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange gekola nuwaddawa ekalaange lobewa alakununi mi tedetto tibe amille visna beerfulu kam gawanama balla miskita kara mihunge madukama washagule mihu gina tibaya miskita fardu fasnama dang aadave ekamuga tiba waanama algon me ihsas kurambi ei ekalaange lobo digannawa alunna ekalaange ge waddawa ekalaange khassa kurwa fa alunge tireka algon men shamilui bawar mihunge bole Allah subhanahu wa ta'ala tiba ikhtiyar kurbi miskita anna mi egotu gei e ilahu gekola bonamuge ho tawfiq damu gei ilah hamda syukur koranchekam baar wenge bole miskitan hugurdo sasu miskitan naramiyo ita mis bagumatiga musalleng alaga namaz ko gendale eneka nege kom miskitaka kamena tabawanis ei huriya miskitako Allah akbar kiya takbir adu kiya aruga ei miskita ruku ko fa anan miskita samyallahu mamda kiya hisab ko bayme namaz ab ko eneka ne kom miskite ko imamak en salam dini imale miskita hukur dos naramenge bol lobe dizzatira akhun Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange gekola veddew mattaka ikhtiyar kurgani e ilahu lobo diganna walu
gekoluga tibun ei hingama jomekama galabwani ilah lobodi ganna alu mehma alugol me shuru se batanje e miskita wanumuge tawfiq Allah dewmaki miskituga tibmuge tawfiq dewmaki ei hagigatu galas e ilah lobodi ganna alun kam gawat emege nundo nifaqu ga ahulwarin wa Allah bayan qur'ani jihaduge maidan toga walau aradu al khuruj la addu lahu uddatan walakin kariha Allah bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma al qa'idin ebamiu hagigatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam fahapuluge jihad an nikutum hagige niyeten onnama ekama tayyaruswi agutu bege nikunanje ekama emihus tibani daro ekama daaka tayyaranu elobe netima එහෙම වීම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන්නගේ තෞෆීක් දෙවන් එදිවඩේ නොගන්නවා කරිහ අල්ලාහ් බිආතහුම් එමිහුන් නිකුමෙන් දියුණු අල්ලාහ් රේවඩ නොගන්නවි කීවෙගන්ත ඒ ශරෆා ඒ මෑම් මත්වරික නබි අස්සම් ෆෑබ්පුලක ජිහාද් කුරුමගේ ශරෆ දෙවන් එකලාගේ එදිවඩේ නොගන්නවා එපදබයි فسبطهم මෙමෙ රෂුගා ෆකීල කුඋදු මල් කායිදීන් රෂුගා අංගෙම් වේෆලොන්ගෙන් උසුරුගා හුලවරින්ගෙන් තිබ්මන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිහුන්න ඒක නිමෙයි ei kivegento emihun namedu ilah reward nuganno emihun amaltan hori gotuge sabun emme jihaduge maadana niktumuge tawfiq Allah node bihama emme e ilah reward nugannawati ebe emihun amaltan hori gotunge ilah reward nugannawati e miskittaka ara olumuge lobi emihun gitto wanati e ilahuge shawgoriken baddalu kurumu shawge emihun gitto wennama Allah subhanahu wa taala emihun miskittan huluwa debbi miskittaka bade miskittogana sehtaka irshadaka adun hoyi muhimmu kamettoga එනින් දෙකේ එනෙලු අවගො මෙදෙන් දෙවෙන් එෆද මියු ෆෙන්නානම සලාම් දිරමා කව මිස්කිතක බේරුම් අවහ ගෙද්දේ එක බලන්න මිස්කිතක තිබුගේ වරක් උඳෝකම ගෙමෙම්බේ එනස් එක්කර ලෝබිවා එච්චසා බද්දල් කුරාගඩ ජෙහුණීම අවගොමන ෆෙන්නාන තනෙග්ගා මිහගස් මිසි පුලින්ඥා තනෙග මිහගස් දවේ පුලින්ඥා එරේ අරජ්ජාරු වර්දිය හතරජ්ජාරු කියුග තලම්පර නුවදරි එහෙනා දෙන් අවගොන් මේගේ නූස් වරින් බස් ලියුවාන මීන මිහක ෆොටෝ නෙගුමුගේ ශරෆ් ඒන මිහක හමලරන් දෙකුමුගේ ශරෆ් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එයා දෙකොළ බිමුගා ජරීමා හින්ගා බොඩ බගාවක් කුරා මිහක එක්ක ෆොටෝ නෙගුමුගේ ශරෆත් ඒ මිහක හමලරන් දෙකුමුගේ ශරෆත් මිහක ලෝබෙජ්ජියම් ඛියාමත් දෝ එමිහක එක්ක මහෂර් කරවෙන් කාකොත බේනුවානේ බොඩ කුෆුරු ගහරනා කො මහෂර් කරවගමන්න නගලි හමලු ඉන්න බරණි දුවක්ස් ඒ මිහක නෙදෙක්කියා ඒ මිහක එක්ක දෝ බෝට් එක කිකුර doonne kiko rashid gas milem jaabu mara evada fasada gawul wari eko hituga o shauga kam miha nebundan hituga lobi otiyawo Allah subhanahu wa taala farata mistako lebige annane lobati izzeter muslimahun ni mawduga adiya sawgun kuriye genden gori muhimmo wahagita keburi atkure vi algon men den anna rege ei aditta doga rega magul namada fog algon menge darus devana darus sonna Allah subhanahu wa taala algon shaayte imay befonna he tawfiq bidallah shahada wa subhanak Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh